Tambahin lagi. Tadi di relock dulu tadi lo. Patah-patah mainnya tuh. Gila. Bisa-bisanya pada patah. Wah ini kayaknya memang jaringan ini kayaknya. Waduh, 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 waduh. Kok belum masuk sih? Opo iki? Ah, ada toh. 563. Tapi kok hmm, jaringan kayak ini. Aduh, bisa-bisanya loh. Ah, meleset. Nah, ngeframe loh you live kok. Ngeframe. Kayak jaringanku nih ngeheng kayak ini. Sialan. Saya berapa bang? Bentar, saya per yang tadi loh. Nazar Hipi udah di subscribe belum? Belum kau subscribe ya Nazar ya? Ngeframe loh. Sini. Share publik 1, share per 5, room 23. Bang, Oi, mau pecahkan rekor 80 nggak sampai saya, cuma 76 apanya? tadi main. Kill. Oh, kau Ya, masih yang pakai Yumasiri kau. ya. Oh, bukan Sofian lo. Kau nggak ikut war apa? Biarin yang lain. Menang-menang terus, bosan. Wah, aku tadi 81 nggak salah. 80, saya masuk room tadi. 81 apa? 81 ah. Penuh mana Nazar penuh? Nggak penuh kok. Ngeframe loh YouTubeku kenapa ya? Wah, kurang tahu, Bang. Nggak patah-patah loh, sialan. Bisa-bisanya. Udah ranking Karen rank aku 307. Eh, Awas, mendekati hero itu. enggak 91500 masih lama. Saya cuma 90 cukup. Enggak, Karen rankmu berapa yang bintang 4-mu? Lagi kok GB kah? Lo kok nggak kok Udah, GB? udah. Udah, cuma nambah-nambah dikit aja. Hmm. Ngeframe lo, kenapa ya patah-patah tadi live-ku ya? Hadir Om, oke Dimas, Meli Friska, boleh izin gabung? Boleh. Gabunglah sini di publik 1 server 5 room 23. Aduh, pegel kali. Oke, sudah Nazar. Nazar, udah kau japro? Udah kau subscribe belum punyaku? Channelku. Nick Agulensi CMC itu. Oke, terima kasih, mantap. Mantap. Spesialnya siapa namanya ya? Fauzi katanya. Coba KJS. Fauzi. Coba chat Fauzi ke DS. Sudah bang, sudah di subscribe. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di like ya. Ini yang nonton 6 orang nih, di like dong. Di like, di subscribe, di share. Gabung clan maksudnya bang. Oh gabung clan. Kau ada ini Meli, ada DS. Coba ini. Ah, ini add DS dulu ya. Clan maksudnya bang. Oh gabung clan. Kau ada ini Meli, ada DS. Coba ini.
Itu kau yang nonton ya, Dep? Iya. Add dulu Oh, DS kedengeran tuh, ya? kedengeran. Ah, kan ngefriend kan? Pindah slot aja susah. Ih, kok nggak hujan loh? Bag- bagus di YouTube ini. Masa? Patah-patah nggak? Iya, enggak normal. Ah, ngefriend loh. Tadi. Udah like gua, Bang, invite clan dong, Bang. Nazar yang mana Nazar tadi Japrok. Enggak, gini, syarat untuk masuk Katana nih, yang pertama nih, satu, ada DS. Habis ada DS, wajib DS. Habis itu kalau setiap login, itu harus wajib DS. Nggak boleh nggak DS. Habis DS, nanti on cam, aku mau lihat lu mukanya, gitu loh. Harus ganteng, kayak CM-nya nih loh, kayak Nobunaga Katana nih ganteng. Harus ganteng. Yang ketiga, nggak boleh nge-cheat. Ketahuan nge-cheat langsung kena kick. Yang keempat mayor plus plus, mayor ke atas. Yang kelima no float. No float itu artinya nggak usah banyak-banyak cat putih, nggak usah rusuh, nggak usah banyak-banyak cat putih lah, diem aja. Yang keenam itu attitude-nya dijaga. Contoh orang yang lebih tua, manggil abang, manggil om, manggil kakak, manggil adek, sama ada yang kasih adean. Nanti boleh join grupnya Katana. Eh, ada IG-nya juga, tolong di follow Samurai Katana underscore, itu nggak ada spasi ya, Samurai Katana underscore PBID, itu IG-nya. Untuk grup clan, grup WA, nanti begitu udah masuk clan, nanti di invite grup clan. Tapi kalau nggak DS, ya mohon maaf, nggak di invite gitu. Karena kami cari yang benar-benar real gitu loh, nggak contoh nih, contoh ada yang mencurigakan kami suruh live DS dia. Contoh dia main jago, begitu live DS dia nggak jago, udah langsung kami kick, pasti dia cheat itu. Itulah gunanya DS itu. Dicek Anjir. PC-nya. Heeh. Iya Meli, kalau kau pakai Discord itu add dulu Discord aku tadi loh. Kan udah aku chat tadi. Discordnya apa namanya? Double kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bom, kurang ajar. Bentar ya, aku tulis di YouTube ya. Nama DS ku nih. Itu di add dulu DS ku. Mampus. Headshot. Chain headshot. Gak kena dia. Diimpit lu DS aku. Nanti dimatiin aja sih, nanti gampang. Headshot. Biarinlah dia senang-senang saat ini. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Gak kena dong. Headshot. Chain headshot. Dari mana nih main aku? Helmet protection. Chain headshot. Chain killer. Headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Yang nonton jangan lupa di like ya, di like, di share, di komen ya.
Yang belum subscribe di subscribe ya. Bantu channel aku yuk tembus 1000 subscriber yuk. Bisa di atas nih tadi loh. Wow. Headshot. Duh, bisa kayak gitu dong. Si Meli udah di add belum di SQ Meli? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Anjir banget. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Anjing. Ntar mau matiin aja ya. Headshot. Boh, gak kena dong. LC anjing ada. Mati sama LC terus dia. Kasihan. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Tuh, potong lebih angsa. Ah, Japrok nggak minus kan Japrok kalau sistem mamaku kan? Kan udah aku bilang tadi. Jadi YouTube ya. Iya. Jangan musuhan sama aku. Headshot. Bu, nggak kena dong. Ini dingin kali loh, nggak pakai AC panas, pakai AC dingin, serba salah. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Helmet protection. Potong bebek angsa nih. Patong bebek angsa loh. Bukan potong. Pengangsa. Bahasa mana duka itu, Dad? Nggak tahu. Patung angsa nggak tahu ya. Men RR ya. Heeh. Bukan potong bebek angsa itu. Kan itu bawa Helmet protection. Chain headshot. Ih, si Dep. Dimakan oleh si Dep pula itu. Iya. Udah. Jadi Borneo bang. From Manado. Wah. Dengar YouTubeku pula deh lah. Ain Manadone. Manado itu. Si Basir itu orang Manado loh. Rica. Ngana petong, ngana suka. Ya kan? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ngana Chain headshot. Chain killer. Kobolos. Headshot. Manado nih bos. Tuh, Japro juga orang Manado. Banyak orang Manado nih. Saya Nah. bilang, makanya saya tanya Kobolos. Ngana pe orang ganteng-ganteng. Join ke Tanada. Ya. Protection. Headshot. FBS siapa FBS itu? Yang Japok. Kobolos. Tabulus. Iya dia dulu di Game School. Headshot. Wih, kau nggak kena pula aku bacok anjing. Aku bacok dia. Salam dari Aceh. Salam dari Binjai.
Wah, dibaca oleh sini. Headshot. Fire in the hole. Anjir ini. Salam dari Rusia. Oh, nonton semua mereka. Salam dari Jambi. Hai. Aduh, jangan lupa di-subscribe ya. Ngana tong, ngana be sumpah. Ngana ju, ngana be cinta. Nana nana. Nana nana. Ku bacok. Ku bacok semua. Ngana ju, ngana pe cinta. Matiin asalnya, mampus kau matiin asal. Nggak akan bisa nge-kill lagi kau. Jangan lupa di-subscribe Ngana punya channel. Bener kan? Apa salahkah aku ngomong? Ngana tuh apa Ngana? Aku ya? Dep, Kamu. Ngana, kalau aku? Kamu. Kita. Oh kita. Kok kita? Iya, saya maksudnya. Oh kita saya. Ngana Jo? Iya, Jo-nya kayak Makassar, iya Mi. Oh, Faya Kondius cari laeng wakakak. Apa tuh Faya Kondius cari laeng? Apa artinya itu kok? Ini cinta Dep. merah, ini cinta Kayak merah. Kondios bahasa Spanyol kah? Enggak, Apa Faya. Latin? Enggak bahasa Manado nih katanya. Faya Kondius cari laeng wakakak. Oh, itu maksudnya lagu. Oh, nganaju nganape sumpah ya. Nganaju nganape cinta. Ya kan? Ngana punya kakak. Beta suka. Iya, beta ini ya Papua ya. Ambon juga masuk. Masa Ambon? Nganaju nganape sumpah. Nganaju nana. Bahasa Arab Bang Katana ada bengkel yang bahasa Arab. Waduh. Manaju bukan nganaju. Nonton deh. Apa sih yang benar? Bukan manaju ya, ngana. Oh, nganaju nganape beta Jawa mata. Nganaju nganape HS. Teu boga duit. Anjing. Aku cet merem. Siapa yang ngomong Morsan? Oh, si Fauzi ya kau ini. Gantilah nickname-mu itu loh. Fauzi itu namanya apa loh? Fauzi. Kayak kami loh. Aan Bams Katana, Ayah Elon Nobunaga Katana, Dev Krasadar Katana, itu ubah nama DS-mu coba. Fauzi. Fauzi yang di ICR kah? Tidak spesial itu loh. Enggak, maksudnya Fauzi ICR. Bukan. Bukan ini Fauzi yang spesial Katana nih yang baru join. Anak RRQ ya? Enggak, kirain Fauzi yang di ICR juga. Aduh, ayah udah spawn. Iya, nggak tahu. Kok ada kayak karakter boneka. Aku pikir tadi baby Barbie. Aduh, baris. Yuk yang nonton yuk jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, komen ya. Aku nge-like nggak sih? Ngana Enggak. sumpah. Enggak ya? Iya kena kau. Ya, hit darahmu berapa darahmu tadi? Nggak mati lo. Gila sekali bacok nggak mati darahmu. Pakai rantai babi kah kau? Enggak pakai. Pakai merah 5 kok kayaknya ya. Nggak mati loh. Nganaju nganape sumpah. Nganaju nganape cinta. Beta punya manise mamae. Lah ampun anjir, bisa kena bokong aku. Gara-gara lihat si Dep lagi tembak ada sama orang itu. Nganaju nganape sumpah. Mati kawan. Aduh, habis buru kayak. Duh. Yuk yang nonton yuk. Manaju. Oke, Manaju, manape sumpah. Manaju, manape sayang. Manaju. Jadi like dong. Aku udah nyanyi kayak gini, disawer dong. Udah nyanyi ya, Ambo. Beta Duyung udah manggil nyanyi. Hah? Duyung manggil
Halo, Bang Nobunaga. Oke. Halo, Abang Duyung. Chain headshot. Helmet protection. Si Rider Doki dari Nggak kena dia aja. Bukan Nganajo. Manajo apa Nganajo sih yang bener? Nggak tahu lagu lagi saya bang. Coba tanya dia. Manajo kata tadi. aduh. Mana Headshot. yang benar sih? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Nganajo, nganape sumpah. Nganajo, nganape sayang. Headshot. Chain headshot. Nggak kena dong. Triple kill. Oh, si Dep. Headshot. Oh, si Dep. Chain Oh, headshot. nganajo, nganape sumpah. Helmet protection. Duh, nggak kena siapa. Manajo ya? Apa sih Najar yang mana sih bener? Tadi kau bilang Nganajo, ini Manajo. Mana yang benar nih? Wait, suruh aku. Headshot. Aduh, nongolnya di situ nungguin di kiri dari tadi. Headshot. Teknik itu. Nganajo, Kan. nganape sumpah. Bu, masih kedip dia. Helmet protection. Potong bebek angsa. Mana yang potong bebek angsa? Tadi nggak bisa lagi kau pakai ini kan, RC kan? Oh, potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Masa di kuali. Kualinya pecah, bebeknya berlari. Kita bilang Manajo bukan Nganajo. Oh, kita bilang Manajo bukan Nganajo. Oke, Manajo. Manajo, mana pe sumpah. Manajo, mana nih sayang. Mau bokong kau tidak keno. Kau sudah tahu ayah pakai rantai babi. Helm ayah. Headshot. Enggak lah, ayah kan pakai ilmu kebal. Duh kau. Aduh, baris. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe yuk, di like, di komen yuk. Ayo, tolong yuk bantu. Chain stopper. Ini kejam kali kirinya. Dudu rame ya. Sabar dong, satu dong. Double kill. Sabar dong, satu dong. Karena Duh. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe yuk, di like, di share, komen ya. Helmet protection. Headshot. Request deh, mau lagu apa? Mau nano. Duh gak kena, mau lagu potong bebek angsa boleh. Tapi disawer ya. Nganajo, nganape sumpah. Kok jatuh. aduh, Gelap kali loh. Dapat satu doang aing. juga aku lagi. Nganape cinta. Sian mama, mana bocah. Mama Chain headshot. Ayah, jangan maju-maju ayah. Itulah aku nih. Nggak pengen ngegas terus. Remku belum. Ada si Eden ini. Chain headshot. Mana Eden? Itu Murayama katana. Oh, harusnya bantu ke kanan loh. Enggak lah, kalian orang dua sih nak katana, sama-sama lah. Ada Nasa pula anak tampan loh. Headshot. Double kill. Helmet protection. Chain headshot. Habis peluru aku loh, mau nembakin ayah loh. Masa? Nganajo, nganape sumpah. Nganajo, nganape sayang. Duh, Helmet protection. Panen. panen ya. Aduh. Aduh,
patah-patah, oi. Itu lihatlah kiri kejam banget itu. Ngana pe sumpah. Ngana jo. Bang Re Pamayah itu udah galak banget itu. Helmet protect. Ih, gak kena kau, sini kau. Sini kau. Chain headshot. Berbaris kalian. Ih, gak mau berbaris. Ayo, 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 kayak pacar ayo, kayak pacar ayo. Aduh, gak mau dia kayak pacara. Udah di chat bang di DS. Oh bentar Meli ya, habis ini ya sayang. Ngana jo. Aduh. Ngana pe sumpah. Kau cewek apa cowok? Kok nama Meli? Cover me. Kau adeknya Meli Plus lo kan? Chain headshot. Chain headshot. Ngana jo, ngana pe sumpah. Ngana jo, ngana pe cinta. Nggak ada, nah itu. Double kill. Ngana jo, ngana. Aku sama Sedep berdua lo udah 100 loh. Headshot. Chain headshot. Ngana jo, ngana pe cinta. Anjir, babi. Dibaca dong aku udah jongkok-jongkok. Ngana jo, ngana pe sayang. Bah disenggol pisau. Wih sombong banget nih orang. Oh, itu baca-baca kok nanti. Headshot. Chain Aduh. headshot. Ngana jo. Aduh, nggak dapet Woi, kejar. asisku 16 loh, gila amazing. Ngana Nggak jo, dapet balap. ngana pe Loh. sumpah. Kita 56 butuh sama loh. bantuan tenaga loh. Nih, Kita butuh saya bantuan Ini tenaga loh. siapa? Yang pending ini Kavi. Siapa Kavi nih? Oke, Kavi. Oke, ini siapa lagi nih? Kavi. Ini siapa? Oh, JMC Kavi. Oke. Si Nabila mana Nabila tadi? Belum dicek di DS-nya. Woi, mana Nabila? Mana Jo? Mana Pesumpah? Mana Meli? Yang mana Meli caranya? Rider Jok Dorki. Oh, Udah aku invite itu. Friend online. Nggak online kau, Meli. Meli Gus lu. Mana Jo, mana pecinta. Jagger Acok. RM-nya cupu mana berani. Apaan sih nih? Apa berisik? Jagger Acok. Diemin Iya, aja, nggak jelas. biasa bocah. Mana Jo, mana pecinta. Agen Lodes JMC bang, ya udah aku invite DS-nya, ayo masuk. Kau FC nggak kau? FC dia lo, buset, serem kali carmu. Siapa? Si Meli. Meli mana Meli? Udah aku lo kok keluar lagi si Meli? Lo kemana Nggak dia? ada Nick Meli. Lo hilang dia? Mana Iya. kau? Hah? di DS. Nggak ada dia tadi. Si Kavi Kalabib. Kavi Kalabib lo namanya. Itu udah aku invite itu DS-nya. Ui. Kau ini si Kavi ini. Tuh lo, nah udah aku invite DS-nya. Ayo Meli masuk sini Meli. Kau cewek apa cowok? Kalau kau cewek cowok, kau kuki kau bohong, namamu Meli lo. Galak betul lah ya lo. Iyalah nama kok Meli Priska lo. Gila. Cantik Waduh. kali. Dari namanya aja udah cantik ya kan? Mana Jo, mana pecinta. Baterai aku kemana ya? Duh. Mana Jo, mana pe sayang. Udah aku invite itu masuk sini. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen ya. Kok malah nelpon kau? Ngapain kau nelpon aku Meli? Astaga si Meli dong. Chain Ngapain headshot. itu? Jangan ditelepon aku, udah aku invite DS-nya, tinggal masuk doang, join itu loh. Bukan ditelepon aing. Nggak doang. Halo? Halo, siapa namamu? Iya, Kafi bang. Kavi. Iya Kafi. Kok di YouTube namanya Yang- Meli?
Itu kan akun kakak lengket di YouTube. Emailnya publikasi. Oh, cantik kakakmu. Helmet protection. Kok ketawa ditanyain? Ya, cantik lah bang. Chain headshot. Kejar. Aduh. Aduh. Chain headshot. Ngana jo, ngana pe sumpah. Mana jo, mana pe cinta. Anjir gak kena, anjir. Gak kena aku babi. 2 kali gak kena. Kirain teman. Ah, ngana jo, ngana pe sumpah. Kena juga kau. Mana jo, mana pe cinta. Ayo An. Fauzi, semangat Fauzi. Kau member baru, ayo buktikan bahwa kau jago. Headshot. Chain headshot. Nge-frame bang. Ntar bang. Masa? Pakai apa kau ininya? Main laptop apa pakai PC? PC ya. Lo kok bisa ngelek-ngelek? Speknya PC-mu? apa? Oji. Hah? Speknya apa? Tuh. Ntar bang, Holding. coba ngatur. Ngana jo, ngana pe sumpah. Prosesornya apa? Prosesornya apa? VGA-nya apa? Berapa VGA-nya? Headshot. Terus berapa nomor celanamu? Sepatumu? Aman, nanti dikasih oleh si Dep. Mana ju, mana pe sumpah. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di like yuk, di subscribe, di share ya. Ayo Fauzi, bantu CM. Headshot. Duh, baru mau ke kanan aku lempar mouse tuh. Headshot. Chain headshot. Berani-beraninya kalian di markas aku. Balik kalian, balik kalian. Balik kalian, Maju lagi. Tuh, ngelag. Aduh. Ngana jo, ngana pe sumpah. Ngana jo, ngana pe sayang. Kok 99 katanya? Ayo Bang Aan, maju Bang Aan. Ayo maju. Fauzi itu bukan Aan. Ya ada Aan, Bang Aan. Chain headshot. Dapat 3 tuh padahal. Enak, mamam. Ayo spesial. Spesial Fauzi katana. namanya. Helmet protection. Kena nembak. Headshot. Chain headshot. Ayah lagi. Ayah dendam kali kayaknya sama aku. Ngana pe sumpah. Ngana ju, ngana pe sayang. Ayo. Gila lo, nama Digimon di tim kalian tuh kemaluan lo. kayak gak ada nama doang, kayak gak ada nama aja lo. Widih gak kena deng. Kemaluan jantan dia bilang, emang gak ada akhlak. Nice. Gak mati dong, asis doang gue. Yuk, yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen ya. Peng PB nih bos. Kelihatan. Aduh. Double kill. Kanan. Udah mati. Oh, udah. Maju, mana spesial katana. Ini mana Bang? Wow, kayak nasi goreng aja namamu. Apa? Nasi goreng spesial, namamu kayak nasi goreng spesial. Lapar aku jadi. Habis ini balik dulu mau makan. Lu ngapain kau balik? Tanggung kali kau balik deh. Makan. Kau nggak pakai begadang? M. Nggak pakai begadang? Tuh. Kadang aku. Hah? Kadang aku mau PM. Lagi PM ini mau makan dulu. Di PM ya, posisi enak ya. Buat cuci maknya. Aduh. Helmet protection. Mak. Kanan ada ya.
Iya. Dulu ramenya kayak pasar malam. Kan langsung dikasih tahu ada ya di kanan. Sakit. Aduh. Headshot. Ayah masih di belakang ayah. Anda bohong. Ih, Anda menipu. Chain headshot. Chain karakter setan tuh headshot. susah banget dibunuh. Ya ampun itu kau ya, astaga aku tabrak-tabrak doang kau lu. Anjing. Aduh, dari tadi lo aku berusaha ngebacok lo gak kena lo. Kan ayah kan pakai ilmu kebal dibilangin. Udah pakai Tahu ayah kacamata WH pakai ya. rasi babi ya sama mawar merah. Mawar merah. Merah delima. Kacamata WH udah dipakai ya. Udah ini. Pakai sudah kill 33. Ganteng. Siapa ini masuk ke markas kami? Pulang sana. Wih, lele. Mana Ju, mana Pesumpa. Ayo agen, up agen, jangan minus agen. Wah, anjing dari atas. Berbaris dong, ayo spesial, mantap spesial. Ayah di kiri, ayah di kiri. Ayah di kiri. Headshot. Mana di kiri bohong. Chain headshot. Mati ya, mati kan. Banyak kali untuk belakang itu. Yuk, yang nonton yuk, di like yuk. Masa yang like-nya cuma orang 8. Bantu dong. Headshot. Kanan, ayah di kanan. Anjir, gak kena lu. Balik lagi ke kiri. Balik lagi ke kiri. Chain headshot. Wah, temannya banyak banget. Chain Ayah di kanan lagi kemit. Mana bohong. Ketemu nih Murayama. Chain Aduh. Waduh, di situ angka. Mana Ju, mana Pesumpa. Ayo Crazy ya, kayak gitu dong Crazy. Bukan spesial, kok si Crazy nomor 2. Spesial naik kok spesial. Nggak boleh lain-lain. 1, 2, 3 tuh harus katana biasanya kayak gitu. Tuh, patah-patah itu si Optimus Prime. Yuk, di like yuk, di share, komen yuk, di subscribe. Rata tengah. Rata. Tuh, Rata. di situ ya, Murayama. Ya, ada yang maju ya. Ada yang maju ya. Ada yang maju ya. Beraninya maju markas kami. Augie tai dari badan. Aduh, udah bawa golok. Beraninya maju markas kami. Mundur sana. Maju. Ya, 50 kill. Ayo. Bisa. Satu. Duh, aku ngincer yang satu tuh si bokong cuma siri alah. Maju, mana Pesumpa. Mana kamu ya, Mak? Saya mah di best. Oh, liatin kiri, woi. Takut aku di kanan ini. Chain headshot. Helmet 1, 2, protection. 3. Patah-patah loh robot ninja itu loh. Ya itu patah-patah itu NASA. Bukan NASA. Bukan apa sih? Siapa sih? Si Optimus Prime. 1, 2, 3. Iya kan ya? Katana. Optimus iya, tapi di ini di tim aku spesial juara 3, enggak 2. Ambillah juara 2-nya. Mana Jo, mana Pesumpa. Agen, Gitu kan. Iya, Bang. coba buka kameramu. Aku boleh dulu ganti enggak kau? Oh Ya. iya. Woi, mantap. Woi, umur berapa kau? Malu-malu. Umur berapa? 21. Masih berjaka enggak kau? Masih lah, Bang. Enggak, soalnya di katanannya suka yang rapat-rapat soalnya. Masih lah. Masih. Coba Den, tunjukkan mukamu Den, biar dia tahu Den kayak mana muka yang rapat-rapat. Gelap ya, nggak ada kuota. Astaga. An. Tunjukkan mukamu Dan. Aduh. Tunjukkan pesonamu. Nah, ini lo, lihat lo. Fauzi. Nah, ini ada betato-tato lo. Makanya kau hati-hati sama kami, betato semua kami ini. Gangster ini ya, gangster. Gangster itu. Banget, gangster. Mana gangster muka aku muka baik-baik tuh ya.
Buka bahaya hati Twitter. Nggak apa-apa, biar playnya bareng. Bagus bagus. Ada item CN kau? Mana bang? Hah? Ada item CN? Ada. Coba CN lah dulu. Coba katananya gede. Coba apa kau mau buat apa namamu? Coba ini dulu. Chat dulu, chat. Jangan langsung diganti. Ya, Chat, jangan chat kayak tim lu, chat Kojito tim Katan. boleh, chat putih boleh. Mau apa namamu coba? Aku mau lihat. Jangan kayak Kojito Katan. Iya itu buru-buru loh. Jangan buru-buru. Di chat dulu. Aku maunya nama ini bagus apa enggak kayak gitu. Jangan contoh kayak si Alpa ya, udah hijau pula, nggak CN pula dia itu. Tim TB-nya Dep. Nggak apa-apa, biar Oh, nggak playnya apa-apa. barengan. Soalnya kalau mau pincang sebelah, nggak enak main. Agen, Ini di nickmu sini apa coba? banyak. Yang terbang nih lagi dibuat. Coba kau ketik lu. Kami mau lihat dulu apa ininya apa nicknya apa. Oh asal mana? Itu dong, Wan. Aku slot Wait. bawah. Asal mana? Apa bang? Pekanbaru. Hah? Pekanbaru. Pekanbaru. Pekanbaru, Oh, dekat. Riau ya. Iya. Oh, pamanku ada 2 di sana. Tahu kau Tandun? Tandun tuh bukan di Riau tak bang? Di Riau. Pekanbaru itu. Agak jauh dari Riau. Iya, di hampir- perkebunan. Iya, perkebunan. Perkebunan kelapa sawit. Di situ pamanku 2 orang. Anjir. Satu lagi di jalan apa? Alabit Itu Katana, kayak jangan mana? Alabit. Kau spesial ini. Alabit jelek, jangan Alabit. Apa artinya? Harus ada artinya loh. Oh, Contoh kayak aku ya. Nobunaga ini artinya pahlawan samurai Jepang yang paling hebat yang tak terkalahkan. Yubashiri ini adalah malaikat penyambut nyawa. Kalau Murayama ini cewek, tapi dia ini diubah kelaminnya jadi cowok, jadi samurai juga. Salah itu ya. Mulai tipe orang bagusnya apa bang? Murayama bener. itu ini Anjir. tuh dari film-film. iya film apa namanya lupa aku. High and low. Oh iya High and Low. Coba apa namamu maunya? Coba. Selain itu deh, selain itu deh. Kan. Itu dia tuh setia kawan. Coba kau cari-cari nama-nama Jepang. Coba aku nungguin kau yuk. Aku belum play. Coba nama-nama Jepang dah. Oh. Apa yang kamu suka? Coba nama-nama Jepang. Minus loh aku. Anjing, palanya nggak kena-kena. Kau jangan pakai cheat tapi ya. Di katana ini nggak boleh pakai cheat loh. Langsung di kick loh. Walaupun Iya udah lah, CN apa loh. pula? Pakai chip. Kayak ATL. PC-nya fake apa? Heeh. Nggak mau di apa aja bang? Cat putih aja. Ya cat putih coba. Enggak cat biru aja, cat biru. Kan kita doang yang ada ini. Oh, Mana coba nama Jepang coba aku mau lihat. Nggak kena palanya. Si iya Joy. Si Ajoy, siapa Joy? Enggak, dari tadi aku nembak palanya nggak kena. Mana Manaju? ya ini lagi Orang Pekanbaru ya, Pekanbaru apa ya? Coba deh, kau chat biru dulu coba. Namamu mau kayak mana? Coba, ayo. Cari di Google lo, banyak lo nama-nama Jepang lo. Apakah itu nama Yukimura udah ada? oh, udah ada. Udah ada. Itu namanya Jiko. Hattori. Hattori udah. Hattori. Carku Hattori Hattori. ada. Ayah, Hmm. DC gak? Enggak. DC. Mario Zawa. Lah, Ya. Lah Mario Zawa Jadi- belum ada sih, tapi jangan sih. Itu nama bokep-bokep jangan, nggak boleh lah. Ini Coba anime Jepang kek apa Jepang kek gitu loh coba. Hideyoshi ya bang. Apa? Hideyoshi. Nah, coba lihat. Dulu kayak gini aja. Cek dulu. Tapi jangan susah dibaca ya, nanti orang nyebutnya susah loh. Murayama kan enak, Yubashiri enak. Yosura cui. Susah. Ayo coba mana? Kau Desi Rangga?
DC DC. Oh, lagi war DC kalian. Tengahnya mati lu. Itu tuh saya nama idiosi. Mana coba cek Banyak lagi. banget yang DC. Mana? Aku tadi lihat inventory nggak bisa. Ulang. Majalela si Dep ini. Enggak. Itu Bang. Ideosi. Itu artinya apa? Artinya Hideyoshi ada, Hideyoshi. Nggak, artinya apa? Pahlawan Hideyoshi Apa itu nanti dari Ini loh. Romanes Viking. Tanda kutipnya yang ini di samping satu. Nah, itu loh, yang di samping satu. Jangan kayak gitu di samping iya. satu itu loh. Nah, di samping satu. Coba Oke. ulang. Nah, itu Shinigami, itu malaikat penyambut nyawa juga. Aduh. Ih, sakit banget gua. Udah, CN lah bagus. Ideoshi bagus. CN lah bagus. Udah. Hideyoshi. Ingat ya, Bang ini kalau kalian login lihat harus ya. DS. Login DS. Wow, si ini yang TF itu. Si Aan ya, Majalela dia. Helmet protection. Oh, Cheat itu. Gimana sumpah. Banyak sekali. gue cheat aja. musuhnya, banyak sekali di depan. Helmet Itu protection. spesial. Aduh, nggak mati dong spesial dong. Headshot. Helmet protection. Ih, Aduh. helm doang dong. Oh, DC semua loh, mereka yang war loh. iya makanya. DC-in sama cheat. Berarti ada yang cheat itu di room kalian itu loh, DC-in kalian. Jadi DC-in. Kami aman-aman wae sini. Ngapain sih coba sini? Aduh, ayah. Bukan siapa. Emang suka gitu ya, kadang aku bandel. Kalau udah CN ready kau. Aduh, Headshot. oh di situ dia. Helmet protection. Itu di tim saya jadi nggak perlu maju. Enggak kena penembak. Duh. Ih, 820 loh Anemius ini. Siapa Anemius ini? Chain headshot. Mana pesumpah. Chain headshot. Aduh, gak kena dia. Maju, mana sayang. Ayo maju, teman-temanku. Headshot. Bantu kill bantu Chain headshot. Chain headshot. saya. Bantu kill. Duh, gak kena kau. YouTube udah kau subscribe belum tapi? Udah. Saya tunggu ntar. Ini nanti jangan kaget ya kalau di Katana nih banyak streamer, banyak YouTuber di Katana nih banyak YouTuber. Helmet protection. Ada orang 10 kali YouTuber di sini. Tapi yang aktif cuma 3 atau 4 gitu yang aktif. jualnya sakit banget. Helmet protection. Kena dong yang nembak. Beta nggak kena. Beta janji bahwa beta Udah. Gua nembak mana kena mana? Wih, Optimum Prime ini gerak lo dia lo. Chain headshot. Chain headshot. Rata lo dia lo Optimum Prime ini. Chain headshot. Maju Helmet protection. mana pesumpah. Headshot. Chain Aduh, ada ayah lagi. Habis dulu aku
protection. Headshot. Chain headshot. Aduh. Chain headshot. Chain Ah, headshot. nyangkut. Iya. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Indomie goreng satu pakai telur. Chain headshot. Ayah. Chain headshot. Modar. Enggak dong. Hujan Aku aku tadi- wajar deh. Mana sih orangnya? Astaga, bokong. Itu orang nggak kalau kamu join mereka war dah. Kalau aku nggak mood, aku war ini. Nggak tahu kenapa. Malam minggu masa nggak mood ya? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah ya. Full. Ya udah. Helmet protection. Udah ketiga aja gue mungkin lo. Buset, bujet. Ayo join, mana ini anak baru tadi? Loh, kok nggak play ya? Helmet protection. Kill terakhir Jadi ke ganteng. 18 dong. Hah? Kill terakhir ganteng. Lo belum CN dia? Wah. Lah, Terbangi, Wah. saya belum masuk. Lah. Lah. Nih lagi pesan ku Shopee. Lah. Kabar lah, Bang. Lah. Itu Masih si CN. Hatori itu, si Fadel. Lah. Lah. Saya Padel. Mana Jo, mana Pesumpah. Gila mereka ya, tahan banget war ya. Kalau aku jujur, aku nggak. Aduh, kok aku keluar dari room? Ya, Aku nggak tahan lagi aku war. Udah ngantuk aku nih, paksa-paksain doang. Ngejar jam tayang. Mana Jo, mana pecinta. Bikin tali AC nih. Matiin. Ya, besok aku gabung DS. Oke, Danu. Danu, carmu yang mana, Danu? Yang lupa ya, Danu. Cobalah kamu itu YouTube-nya itu nama Nick Char gitu loh. Jadi aku bisa paham, bisa ngerti. aduh. Headshot. Coba deh, ubah deh. Aku off ya. Danu yang mana carnya, Danu? Danu, Pak jangan off Oji. dulu. Carmu yang mana, Danu? Oji medkit Ji. Headshot. Enggak, si Danu nama carnya yang mana sih? Chain headshot. Chain headshot. Gak kena dong. Optimum, oke, Optimum Prime. Thank you. Patah-patah kau Optimum. Susah ya nembak Ego dari tadi, serius lah, sumpah. Lu belum ganteng kalau belum subrek, oke. Belum ganteng, belum masuk break. Itu si Fauzi dulu. Boleh lah, mas, gua cek dulu. Nanti kalau misalnya aku dapat rezeki, nanti kau ini ya, WA nomor ini kau ya, biar aku kasih cash ya. Aku dulu kayak gitu nggak dikasih ya. Enggak. Jarang kau. Kau aja nggak mau Dulu ya. moderator di tempat aku. Helmet protection. Ngapain mau kasih Kalau orkes? subrek. Tidak bisa. Kau nggak mau jadi moderator tempat aku. Helmet protection. Headshot. Si Ilham itu loh, moderator tempat aku kasih cash loh, si Ilham loh. Slow. Chain headshot. Aduh. Chain headshot. Wah ya lah. Chain Kali headshot. sih orang ini belum keluar aku udah tembak-tembak. Tapi 240 aja. Duh, ramenya bokong. Mana 77. itu, mana itu. Headshot.
Chain headshot. Chain headshot. Mana Jo, mana pecinta. Biasanya orang tuh kapten oleng lu. Off nih si kaptennya. Udah oleng mati dia ya. Kalau udah Freya bilang lo, jangan oleng kapten. Duh kau. Aku kok nggak apanya Dimas. Kau kan udah gua kasih cash Dimas. Nggak kurang cash terus gua kasih sama kau. Iya. Mana aja yang apa motor aku aman cash aman. Yang penting rajin aja dari kontrator. Chain headshot. Ih, Aan nggak kena kau. Tengok. Chain headshot. Ah, Cukup Om, oke Mas ya. Iya lah, 100.000. Nanti kalau aku dapat lagi aku kasih. Slow back. Chain stopper. aduh. Nih. Headshot. Anjing di badannya. Buat APC 1 minggu, oke mantap. Oke, kita kirim lagi ya. Mau berapa? Mau 200 kah? 20? Ya. Ah, iyalah itu nolnya kau hilangin 1. Ah, kau yang itu lah. Apa yang masuk YouTube tuh? Helmet protection. Anjir. Saya pikir Aduh. enak juga ya jadi moderator. 100.000 deh. Cuma-cuma itu. Rajin-rajin nontonin aku live. Habis itu balas-balas komen orang. Chain headshot. Lu tahu. Mana pe sumpah. Lu kok si Fikri malah kesini dia? Udah ikut war. Gitu tuh anak. Helmet protection. Headshot. Ayah. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Panas sih. Nggak hidup. Ayo. Masih panas. Fire in the hole. Ama. Siapa Den? Ama. Headshot. Helmet protection. Duh. Helmet Itu aku protection. baru kena yang nggak kena sama sekali bang. Ayo agen, semangat agen. Titelmu pakai apa agen? Titelmu? Headshot. Apa? Titelmu apa? Titelmu kau pakai? Pakai Nggak ingat apa itu yang kau pakai itu. Protection. Mengajar mereka. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain stopper. Double kill. Headshot. Hampir mati. Helmet protection.
Killer. Chain stopper. Mana Jo, mana Pesuka, mana Jo. Itu markas ini. Anjir, pas pula dia balik kayak gitu. Mana? Headshot. Duh, enak kali dia bokong lo orang dua Helmet itu. protection. 3-2-2 dong Anumius ini. Astaga, ayo Anumius, semangat Anumius. Aduh, Helmet protection. bantu aku Anumius. Helmet protection. Dari kanan ya, di kiri rame, kanan rame. Kami di mana-mana rame ya. Di mana-mana hatiku senang. Udah baca sama Anda. Good game itu. Di Good game. mana sana senang. Mana-mana hatiku senang. Males banget. Blue team win. La yo yang nonton yuk. Oh, Cendrawasih name card 36 hari. 365 hari yang dapat lo. Buset, banyak kali ya. Kemana kau Eden? Tadi live-nya kenapa ditinggal Om? Moodnya lagi bagus ya Om, gak emosian. Live-nya tadi ditinggalin, aku tadi baring-baring di kasur, ketiduran. Gimana coba? Kenapa ya? Kenapa kok off bilang? Nonton Winda. Ketiduran aku tadi loh. Masa galak juga nih, no duel no kill. Apa pakai dual? Itu nggak tahu. Loh, si Pakai Fikri dua. kok off sih? Apa reload mereka nih ya? Udah jam 1:30 loh. Dari ketiduran jadilah live begadang ya Om. Apa? Dari ketiduran jadilah live begadang ya Om ya. Iya sih. Cuman mataku nih loh, udah kedip-kedip. Toxic Aku lover nggak loh. tidur loh siang ini loh. Tidur paling sekitar setengah jam mungkin. Itu juga digangguin orang aku tidur. Dan Toxic lover di sawer ya. 13 jam dia, 14 jam tadi. mosok. Iya, billingnya. Nggak mampir dia ke billingku ya, astaga. Kurang Nggak ajar tidur sih, itu urusannya pelanggaran si ini. toxic. Ini belum naik kayak ini, saweranku nih masih 700-an. Billingku 24 jam Om Dev. Server berapa tadi ya? Yuk, ya gas lagi katanya. Oke, gas lagi. 1523. Ya, gimana nih ya? Mantap. Nah, terima kalian. Kok ada titik-titiknya di kanan? Iya Nah, itu gitu biasa. dia, cover Kalau chat. gitu, kalau misalnya coba kau chat. Itu udah aku repeat, Ben. Jadi kayak gitu biasanya hero XP-nya berapa Om? 100 juta. Jadi kayak gitu kalau misalnya baru masuk ke katana, Oh iya iya iya. pasti ada nama Jepangnya. Itulah hebatnya samurai katana ini. Beda kayak klan lain. Itu loh istimewanya lo. Coba kau chat, pasti ada nama Jepangnya. Chat klan. Halo abang-abang, namaku si ini, asal ini, umur sini. Coba kenalan diri yuk di klan yuk. Di curhat aja curhat. Bukan dicurhat, di chat Di klan, mana? chat klan. Oh chat Ini clan. cepet lah. Ya, biar Halo yang lain abang-abang, baca. nama saya ini, umur ini, asal ini. Izin bergabung bang, mohon bimbingannya. Nah, itu aja buat. Soalnya CM-nya login ini CM-nya. Kami staff semua di sini, bahaya. Nanti CM-nya nggak dengar bahaya. Ya, izin join juga dong ya. Hah? Izin join juga dong. Siapa tuh? Live Vincent. Hah? Live Vincent. Steven Udah, Albert. Steven. Yang mana caramu Steven? Raffi Alabit. Tekan banget. Levinson udah masuk.
Yang mana carnya? Yang slot 3 dari bawah. Slot 3 dari bawah yang mana? Case KZN ini? Iya. Mau masuk sih. Hah? Iya, kan nih aku cara Kaizen ya? Iya. Kemarin kami pernah war sama klienmu cheater, males aku. Kau cheater nggak kau? Oh, iya. Pernah kami war sama klien kalian, ada yang nge-cheat satu. KZN, makanya aku kalau war sama KZN aku kick. Ada yang nge-cheat satu lo, membermu lo. Kawan-kawanmu tuh, makanya males aku. Aku mah nggak tahu menau ya, orang cara beli langsung kayak gini deh. Iya. Soalnya kliennya juga War udah sama- ini, makanya ngapain? Vouchernya dibeli itu bang. Iya, aku cara beli ini. Cabut nih aku nih. Oh, Berapa duit kau beli? beli 460 ya. Berapa? Murah ya. 460. Kayaknya orang BU deh ini. Soalnya ngejar-ngejar. Enggak, sekarang gini aku tanya, emailnya kosong apa enggak? Emailnya kosong. Masa? Iya, Oh, bohong. makanya Match yang bagus kayak gitu. Share game school ini. impennya 750. Emailnya kosong. Masa emailnya kosong? Hoki kali kalau email kosong murah itu. Share Iya, dari game orang- school ini. Kalau nggak game school Garena ini bang. Garena, Iya, Garena, udah Garena. lama ini kayaknya ya. Ya CN lah kau mau masuk klan kau nggak CN kau itu kau nggak lihat ini Iya, Yosi Hideyoshi tadi langsung CN live pelanggaran. Kecuali kau kecuali Live kamera dulu. Live DS tuh lang, live DS. Oh iya, mukamu mana lu? Mukamu aku nggak mau. Lihat lu mukamu ganteng nggak? Teleponnya. Mana mukamu? Ya, Live DS, live DS. Left on kamera. Iya, on cam kamera. Iya kalau Asik. kalau jelek nggak mau aku, walaupun kau udah bintang 3 orang kaya nggak mau aku kalau jelek. Nggak terima. Udah syarat di katana itu nggak mau. Udah syarat di katana harus ganteng. Kau mau contoh satu memberku namanya Aan Betato. Wah kau yang macam-macam preman lemak, preman Tanah Abang. Anak buahnya Hercules. Itu dia anak buah Hercules dia itu. Tatonya gede banget loh, Dep. Takut aku kalau dia di Palembang, Dep. Langsung aku tangkep si Aan ini serius nggak ada urusan. Pakai Itu kayaknya- tato deh. Kayaknya baru datang ke sana aja ditangkap sama ayah nih. Iya lah. Iya, nggak mau tahu aku. Kau pakai tato-tato, kau main ke polsekku, selesai. Loh, kan tato seni ya. Nggak ada. Kalau zaman Pak Harto ada namanya itu tim Petrus, penembak misterius. Nah, yang lo tato kayak gitu banyak mati B1 lo. B2 ya. Kalau zamannya Pak Harto aku nggak tatoan ya. belum lahir kau ya? Belum lahir. Anjing, belum lahir dia, Dep. Udah lahir. Udah lahir. Mana Steven? Mukamu mana? Ya, ini. Mana? On cam. Kami mau lihat semua On cam kami. aja. Iya, sabar, tenang. Dia sama yang hero juga nih. Oke, halo bro. Guys, halo. Mana mukanya Oh ganteng lu nggak? warnet. Ini ya. Wah, Oh, gila lo, bule lo. Bujet, ganteng lo, gila Bujet. Ya sudah, aku impit. Bujet, ganteng Dep, asu babi. Ganteng rambutnya lo, kayak bule-bule kayak gitu lo. Nggak ada akhlak nih orang. Udah cen lah. Gila, yang hero juga ya? On the way. Wait. Yang hero juga apa enggak? Hero nih, temanmu juga enggak? Ya ini adekku nih orang ini. Oh ade. Ini yang hero nih. Bujet lo, ganteng lo, gila rambutnya lo. Pantesan mukanya sama. Tapi adiknya salahnya nggak di pikok rambutnya, nggak diiniin rambutnya lo, nggak diapain, nggak dicet. Kan ya di pikok. Pikok dong, iya zaman SMA kan bukan pikok. Iya benar. Wih gila, berapa kok cat itu rambutmu, Steven? Cat sendiri. Mosok, Beli bahannya aja. bukan pakai ini loh, bukan pakai yang pakai kayak apa sih, kayak di salon itu kayak di rambutnya dipakai apa sih, pakai kayak plastik kayak gitu loh, nanti diangkat, tiba-tiba nanti Iya rambutnya. kayak gitu. Hah? Iya, kalau itu mah di highlight, dipakein plastik, dipilih-pilih, dicat yang mana-mana aja Oh, gitu kan, itu beda dicampur ya? warnanya. Oh kalau kau rata, Beda. Ya kalau aku rata aku sampai mau cat bawah-bawah. juga nih. nanti Adep, ya Dep ya.
Oh iya. Lucu gak, Dep? Apa yang mau Ditunggu dicat ya. rambut kayak gini, Ditunggu Dep? ya. Live rambutnya harus udah cat ya. Enggak, Dep. Aku mau tanya lu Aduh, sama gua, lucu Dep. sih. Apa yang mau dicat coba rambut gua kayak gini ya? Makanya kayak saya si Dex bingung dulu. mau jawab. Hah? Kayaknya saya bingung bang mau jawab. Sama juga, kau juga botak, sama aja kita. Apa yang mau dicat coba, ya kan? Bisa, Dep, belakangnya, Dep. Belakang. Belakang kan gondrong gitu belakang. Tengahnya aja ya. Aduh. Itu join Destiny. Ini langsung CN Lab gak tuh? Mana? Denger nih, Sal. Oh iya itu mau CN cat putih dulu aja. Udah. Oh, Nah, dia Oh, udah pasti ya? tahu namanya. Tahu. hmm. Kau udah ku invite itu, udah ku invite kan? Nah, udah ku invite semuanya sama adekmu tuh. Oh, ini caramu yang Lepinson yang kau jual itu kemarin ya? Iya ya. Ah, kan benar kan, Dep? Ya. Dijualnya, Dep. Gue mesti ngisi ulang nanti nih. Yang mana? Yang mana bang? Bang? Levinson. Yang Levinson D1. Oh iya. Kayak Culik parah nih. handal. Culik. Culik handal katanya. Ya enggak lah, ya kan sesuai dengan ini loh. Memang ganteng loh, emang nggak ada yang jelek loh. Ih, si Alpa ini apa nih coba? Ih, kick aku. Udah hijau gak CN pula, kurang ajar. Sabar ya, ini bonusnya belum turun. Oh, belum ya? Iya. Udah Bentar lagi incarnya itu udah mau bintang. Masa? Gitu aja ya. Udah berapa ini mau? Putihnya yang sebelah Oh, satu. masih. Putihnya sebelah. Oh, Tapi putih nggak dua. lama itu Iya. kalau Ah, mayor. Kutip 1 66%. Livi katana nggak bisa. Bisa nggak bisa? Kok bisa nggak bisa di match maksudnya? Coba. Y-nya coba. Y ya. Wah, bagus banget padahal tuh. Ntar Om. Kayak gini aja Livi katana no drop. Iya. Gila lo rambutnya lo, Dep. Belum ada lo, serius ya, Dep ya? Rambutnya Belum ada lo. rambutnya warna biru ya. Rambutnya warna biru. Masa? Udah luntur. Enggak biru. Iya dong. Yang lagi viral tuh rambut warna kalian itu lagi viral, warna-warna kayak itu lagi viral. Jadi dari biru, lunturnya Biru jadi tuh lama-lama silver. kalau keramas terus ya luntur. Iya, jadi ash gray, silver, baru kayak gini. Masa sih? Kuning, ya kuning silver. Iya, Iya, lama-lama dong. luntur jadi balik ke ini apa kuning lagi pirang. Tapi kalau Iya, silver mahal ya. Mahal sih, Mahalan Pak. yang silver. Jadi bleaching lagi. Bleachingnya mesti 2-3 kali kalau silver Iya. tuh. Iya, makanya Panas, mahal. jatuh. Oh, Bisa radiasi. Masa sih? iya. Enggak, kalian bukan. Aku mau tanya lu, kalian ngechatnya di salon apa ngechat sendiri sih? Aku ngecat Iya. sendiri. Aku sendiri. Pakai ini ya, pakai sikat gigi gitu ya? Iya, sikat gigi paling gampang. Iya. Dicari Sisir, banyak. pakai sisir sih ya. Sisir. Iya, sisir ya. Sisir ada sisir yang kayak buat ngecat Enggak, gitu. berapa menit aku mau coba juga. Berapa menit keringnya baru dicuci pakai sampo. Bleachingnya 45 menit yang pertama, yang kedua 45 menit, catnya 45 menit. Wow, lama banget. Bisa 3 jam ya. Proses ya. GB aja butuh proses. Gila. Lama. Yang ngecat rambut, kemudian ditunggu dengan instrumen. Berapa sih XP-mu? Gini, Levinson, hati-hati kau ya rollback ya. iPhone namanya. Iya, Ini ya, aku SP-nya 69.700.000. Oh, Aku jauh sambil itu. gadget juga sih, sambil jalan kena 70 biar aman. Bener. Cari posisi aman. Kayak aku ini, aku sudah hampir posisi aman loh. 91 juta ini udah hampir posisi aman aku. Ayah mau dipakai itu. Nah, itu udah CN ya. Udah, Kenzo. Katana tuh. Keren. Udah, Kenzo ya. Kenzo ada nggak? Kenzo nggak ada ya? Di klan kita Nggak Kenzo ada. ya? Mantap. Coba ini loh, apa chat clan, coba chat clan. Hai abang-abang, hai ini Om, nama saya ini, umur sekian, asal ini, salam kenal, mat gabung gitu. Sama kayak si Hideyoshi tadi. Kenal dong aku. Kalau kau kan udah, Levinson kan udah, adekmu itu yang belum kayaknya. Iya. Adik, Gabung Lu DS join lah. DS dah. Iya, join. Join DS. ya join DS deh. Oh iya linknya. Aduh linknya gimana sih? Nge-share-nya sih gue nggak ngerti nih. Enggak, add
add dulu DS-mu, habis itu baru di share linknya. Add dulu DS lo, berteman dulu sama kau DS-nya. DS adikmu tuh sama kau berteman dulu. Udah invite ya. Iya. Nama DS-mu apa? Suruh adikmu. Gitu nggak temenan loh, saya gini sih. Pegang ya, An. Kalau mau ready luar, An, nggak apa-apa, An. Apa? Aku lagi ready aja, cuma numpang ready aja. Sini Ya. sini mana RM? Ready lah duluan. Ya. Gila lu Zen rambut. kalau cat Anak. hijau pada galak-galak banget. Kenapa? Wah, Armin 1, nyaut tangan lu pada buntung gitu. Kenapa kayak gitu? Oh, kalau di katana enggak. Enggak. Ya, enggak kan kalau makanya Ryzen begitu. Buntung tangan lu semua enggak ini enggak ngerespon gitu. Enggak. Baru pada Katana. nongol. Katana enggak ada orang kayak gitu. F1 semua kok enak orangnya. Bang apa katanya mana bang? Apa WA ya? Grup WA. Oh, ada. Ada nanti grup WA ya. Jadi tuh Nanti mau dibagi sama lagi war mereka. Aduh anjir. Bentar. Siap bokong. 3 kali lah ya. Kurang ajar kau, sabar. Kau bokong, aku nggak tahu. Lupa aku pakai cheat WH aku, sabar kau ya. Oh, pakai kacamata WH-nya belum ya? Udah aku pakai. anti WH dong ya. Udah aku pakai kacamatanya, cuma nggak kelihatan masih. Kayak lebih hebat WH kau kayaknya. Ini spesial. Udah. Chain headshot. Yang kena Kacamata belakang anti ayah lu, radiasi bukan? ya itu. Hah? Kacamata anti radiasi ya. Bukan WH, Dep. Tuh kalau nggak tahu selama ini kan aku diem-diem aja kan. Headshot. Bukan PC ku pakai program, bukan kacamataku ini yang tembus pandang. Chain headshot. Kayak zaman dulu kalau kalian tahu 3G dulu, tau nggak 3G? Iya, buat nonton bioskop kan. Ya, ini jadi nih kacamata khusus jadi tembok ini tembus aku lihat gitu loh. Mahal, Dep, 27 juta aku beli. Ah. Di track lagi ini ya. Percaya sih Dep nanti, enggak lah. Bukan link dulu. Headshot. Tapi kalau ada bener ya kacamata WH ya, aku beli loh, mungkin nggak keren ya. Headshot. Nggak akan kena banned itu. Nggak akan kena banned kan kan Enggak lah. Chain killer. Helmet protection. aduh nggak kena mau aku baca kau anjir. Nggak kena satu orang yang bisa aku baca. Om, bukan TNI boleh tatuan, nggak boleh. TNI sama polisi nggak boleh bertato. Nggak boleh, bohong aja kemarin itu. Pernah kepecat lah nggak bertato. Turun baru kah bang? Nggak boleh memang nggak boleh, Dep. Oh, kalau di tempat saya banyak. Mungkin kalau udah jadi mah boleh kali bang. Iya, Enggak. kalau udah jadi. Kalau udah apa? dinas gitu. Tapi kalau untuk karirnya mati udah, ngerti nggak karir? Kalau dia mau sekolah nggak bisa. Oh, iya. Oh, gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa lanjut ya. Itu paling mentoknya di kalau Bintara mentoknya di AIP itu loh. Yang 2M itu loh, tau kan 2M. Iya, iya. Nah, mentoknya situ dia kan nggak akan bisa sekolah, nggak akan bisa. Chain headshot. Pokoknya udah stuck aja gitu ya. Chain headshot. Headshot. D1 ST siapa sih? Pas sih Headshot. D1 ST. Itu Ini di CT. Chain headshot. Gue dengar suara lu di Discord juga. itu bangan. Oh, udah masuk tuh. Oh, helm. Kalau adiknya Stephen namanya siapa? Iya, ada Stephen siapa namanya? Itu udah masuk BF tuh, udah masuk BF. Grady. Oh, Grady. Jadi. Umur berapa kok, Gred? 22 tahun. Wih, gak jauh beda aku 21, tuan kau dikit. Astaga. Tahu satu terus teman ilmunya 21. Gak jauh beda kita loh, anjir. Sama-sama ganteng, gak jauh beda. Aku 21, aku serius. Protection. Adanya rambut tuh nggak di TikTok aja nih ya. Jangan bilang rambut dong. Aku bingung kata si Dep tadi loh, yang mau dicat yang mana? Chain headshot.
suruh subscribe channel Laya ya adekmu ya. Udah subscribe dari lama ya. Udah nontonin mulu kok. Dia gara-gara Omah Botuna, bocah tua nakal, kurang ajar kau Dimas. Bocah tua nakal dia bilang. Ada singkatan pula lo, Botuna lo, bocah tua nakal. Asem kau Dim. Kau moderator kok nggak sopan sama aku tuh Dim. Benet ya. Mau di banned kau? Enggak lah. Ntar idenya ganti. Mod, nggak ada dia mod yang setia dia. Reload gua. Anjir. kurangnya tadi itu. Chain headshot. Chain headshot. Duh, bingung aku nembak yang mana. Oh, kan. Ayo An. Lagi semangat Ayo. nih An. Lagi semangat. Ih, gak kena ke belakang lo. Anjir, kena baca aku, kaget aku. Kau sabar kalau kau ya anjing. Itu di bacok Eden. Aku nggak lihat loh, aku pikir temen lo. Headshot. Chain headshot. Aduh. Protection. Sini gak kena nembak aku Dep ya. Ya. Chain Ah. headshot. Mana Jo, mana Pe sumpah. Kenjo. Kaget gua main step dia. Kosong. Ayo Kayak- kau sih sama siapa ya tadi? Video sih namanya lupa lagi. Kafi ya. Dah ya. Kami udah ada hero loh, yang bintang 3 loh, kalah lah kalian. Chain headshot. Ya. Apa sih? Duh. Ini mayor satunya keras loh ya. Itu ada di DS. Si Aan namanya Aan, yang bertato tadi loh, ada tatonya gitu, gede tatonya. Itu Bang Aan yang ngomong ya. Oh kurang ajar suaranya kok kayak, aduh nggak tahu aku suaranya. Aku lagi fokus skill ini. Mau kill 50 coba aku. Headshot. Kena dong. Chain headshot. Kok bukan aku yang kena. Protection. Aduh kaget aku loh, mana bunyi pisau tadi loh. Protection. Anjir. Headshot. Chain headshot. Mikasa, kabur kok Mikasa. Aduh. Ayo Pauji. Hurrah. Video sih Kafi. Kaget. Dan kamu pakai yang mana tuh? Headshot. Main. Chain headshot. Main Bang Dep. Murayama dia, Murayama. Oh lagi Iya, off dia. Reborn. Lagi off. Blue team win. Mana Kemana aja ya? lu? Hah? Gak main, aku gak main. Itu Eden si ini kan Kena aku meningkat. si Super Reborn PRVS. Yang mana? Super Reborn itu Eden. Oh, kau Eden, kau ngapain pakai cacar orang Eden? Ini cara aku ya. Ini cara aku baru masuk tampan tadi. Kote. Ngapain kau masuk? Apa pakai cacar orang? Janganlah. Kali ini cara aku ya Allah. Caramu kenapa cara memangnya? Kau pakai APC gosong lagi. Enak ya, wicengnya habis di cara yang itu. Main RR nggak perlu quick change kalau pakai APC, yang perlunya quick reload. Ya, aku quick reload nggak perlu sih. Oh, Quick change yang perlu. quick reload lah perlu kalau RR, kalau pakai APC ya, kecuali si Vincent sama si siapa namanya tadi? Greasy ya? Grady ya, mereka kan pakai dual tuh. Perlu quick change biar cepat gantinya dari dual ke single.
Kalau APC mah nggak perlu. Wah bagus sih, sudah ada pemain dual di RR. Mm-mm. Tapi jarang harus kebuka juga dualnya. pintar manjat-manjat Stephen sama Grady. Iya Buat harus. pengalihan. Nanti kayak gini. Wah. Si Steven udah masuk grup WA belum? Jadi, Steven, iya, Udah. udah aku mah udah ya. udah masuk grup WA kau? Udah. Grady-nya belum. Ya. Video sih belum itu. Masuk apa di daftar list biar dikenal. Iya, ini mesti ini dulu ya. Ganti. Levinson, aku buat kau jadi admin ya. Jadi kau invite adikmu tuh ya. Oke. Levinson. Cek. Bang Aan juga kan tadi satu room Bang Aan sama gua yang pakai super ribbon tadi. Hmm? Tadi kan lu juga satu room sama gua Bang Aan. Oh, gua udah nggak ngeh gua. Lu kalau nggak spam gua nggak tahu itu dan Baru OT tadi masuk tampan. Memang namamu Steven beneran ya? Steven Ethelbert. Enggak. Memang nama aslimu Steven beneran apa gimana? Asli itu ya. Bener asli ya, paten itu, bukan kaleng-kaleng itu. Oh, pantas sesuai dengan muka sama rambut loh, agak kebarat-baratan kurang ajar. Lumayan. Kau jujur, kau mungkin ini ya, keturunan Belanda yang jajah Indonesia ya. Ada dikit ya. Nah, berarti kau termasuk PKI berarti kau ini ya. Kok jadi PKI? Iyalah menjajah Indonesia, PKI dong. Jauh ya. Berarti Koko ada temannya berarti. Ada. Si Koko lagi war pula deh lo. Udah AFK mereka. Masa? habis DC itu kayaknya AFK deh. Oh, udah masuk room lagi. Tapi lucu loh, mereka kok bisa DC satu clan, satu room ya? Berarti ketemu cheater itu di JC-in. Benar kan? Nggak mungkin. Buktinya kita nggak DC kan? Benar nggak? Iya. Bang Aan enak gak settingannya? Udah disetting lagi. Apanya tuh? Detail settingnya. Udah yang kemarin itu. Udah, Seru cuman ya, kadang iya, barang cuman jatuh. mentah-mentahan salto-saltoan. Nah itu admin. Steven, kau udah jadi admin. Invite lah Iya. adekmu. Nomormu berapa ini? Si Kalian Fauzi. siapa? Fauzi sama Kavi ya tadi ya? Pauzi sama hilang dia. Nggak ada DS lagi. Hideyoshi. Enggak, Hideyoshi kayak gini kau buat namanya kayak kami gini loh. Aan namanya Bams Katana, Dev Crusader, Eden Murayama. Buat kayak gitu loh sama si Grady sama Steven. Buat kayak gitu namanya. Jadi enak. Oke. Oh, Grady namanya si ini, Steven namanya ini itu loh. Hideyoshi Oh iya, jadi dari sini. jadi orang ngomong kalau mau ngomong oh Hideyoshi namanya si Anu loh. Oh si Fauzi namanya spesial. Itu loh, biar enak orang liatnya. Berapa nomormu? Aku si ini Fauzi dulu ya. Fauzi berapa nomormu Fauzi? 08. Fauzi. Ya ampun, AFK dia. Oh, di chat Ngomong ya. lah. Oh, itu. Ya, 102. Siapa pula ngecek akunnya anjir? 102 Nomor toge. 645 0812 102 102 63 645 ya. Oke, Fauzi. Lu kenapa nggak buatin gue sekalian, Cuk? Dia, Cuk. Di sini yang 20.000 gak apa-apa. Aduh, bentar ya. Set tambah peserta. Aktif gak HP-mu Fauzi? WA-mu? Oke. Sekarang nomor Kavi juga, Kavi. berapa? Nomor HP-mu? 08 Tunggu sabar. 19. Tunggu sabar, Om. Aku Chat 08. clan aja. Cek lain aja deh. Nanti salah. Iya, camnya ini kan masih muda, jadi maklum aja. Wah, kau Dem. Agak pelan-pelan loh, berisi Eden Lily ya.
0819. Kok dikit kali nomormu tuh, bener nggak itu? Bener abang. 7 Nomor Excel itu bang. 73432. Udah pakai kacamata pun masih dekat-dekat kepalaku ke komputer, kurang ajar. Jangan chat dulu dong kali, woi. 0819 734 32477 734 32477. Oke. Siapa namamu tadi? Nama aslimu? Kafia Labit. Hah? Kafia Labit. Kafia. Kafi. Ya Kafi. Kafit. Oh Kafi. Kafit. Kafi. Video sih. Kok kayak gini Nah. sih? Masuk, kalau udah masuk nanti isi di list ya. Nggak tahu gimana gantinya sih lu. Oh, udah ada daftar list. Ini Dep, di spam Dep. Iya, kalau Ya udah, ini Stephen udah. di spesial katana gimana gantinya sih? Bentar. Oh, Stephen nih. udah duluan ya. Sometimes all I think about you. Kok gini sih HP aku error, anjir. Udah tuh, bener nggak? Ya benar. Nih, apa? Kafi. Isi lanjutkan ya. Biar Betul. kawan-kawan tahu. Oh, udah. Oke bang. Ada Katsu, katana, Kenzo, katana. Legend. Woi. WhatsApp dia kan ada masih nih. Ada masih nih gimana? Masih. Dia nggak tahu gue main PB soalnya gue dibilang gue udah tidur lah. Stephen sama Grady di mana? Oh, sudah ada di list ya. Udah ada tuh. Kalau kan tinggal ganti nicknya. Oh, di Bekasi. Oke, Asal kok dia ganti, jadi ganti katanya Jangan lupa gimana? subscribe ya guys. Yuk kita main lagi. Yes. Udah. Oke. Oh, di keyboardnya kick loh Dep. Aduh, Ya, sorry. nggak apa. Pindah lagi gua. Yang penting nggak cheat aja. Alright, let's move Nggak out. apa-apa. Takutnya apa lagi ya? Shot. Ada yang pecah kepalanya. Chain headshot. 2 orang, Chain 3 headshot. orang. Diantri. Ayo dikasih kepalanya. Ya, ada di Tuh. mana ya? Ada di atas dia. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Aduh, ada orang lagi. Ada Shaden. Mana Jo, mana Pe sumpah. Oh, sabar oi. Mau ngisi peluru aku. Helmet protection. Headshot. Aku bacok gua tadi Mikasa. Manjat. Chain headshot. Nggak kena lah kau bacok aku, bos. Patah-patah tapi Mikasanya. Mikasa siapa? Rizky juga namanya. Pasaran nama Rizky.
Rizky. Chain headshot. Ah, Ayo ready kalian kakak beradik mana? Shot. Wah, Headshot. Chain headshot. Duh, nggak kena dia dong. Helmet protection. apaan sih pakai kris? Nggak jelas. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Buh, kena dong. Helmet protection. Patah-patah loh Mikasa itu loh. Headshot. Chain headshot. Wis, gak kena orang dua situ. Helmet protection. Duh, pegang pisau pula aing. Helmet protection. Headshot. Aduh lu Bang An, temboknya belum pecah. ah, udah Udah belum ini, ya aku belum. Chain headshot. udah pecah semua ini. Ada. Anjing. Bokong dia. Helmet protection. Ah, pelurunya 30 lagi nih APC gosong. Helmet protection. Iya nggak enak loh. Peluru 40 aja nggak enak loh, beneran deh. Anjir. Gak kena. Tuh isi Apa? 50. Nggak apa-apa, 50 peluru. Den. Kamu kan lambangnya lain. Chain headshot. Di kiri ada ya. Chain Rame banget. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ah, mentok. Tuh, ramenya kayak pasar kaget. Fire in the hole. Ya, bego gak kena. Patah-patah loh dia loh. Mikasa nih. Duh, badan semua gila. Di, nembak yang mana aku? Helmet protection. Headshot. Capek ya, An? Hmm? Capek kah? Nggak tahu. Dua kena. Udah minus dia parah. Siaan. Tadi Iya, ngegas save dia. tapi minus. Save tapi minus. Ah, ini tuh di tengah. Counter Bang, ganti jaringan. Oh, ganti. Oleh Siapa yang ganti jaringan Ah, siapa? mampus, gua pisauin, mampus. kafi wifi-nya Oh, nge-lag. iya. Patah-patah Mikasa. Iya nih, patah-patah Mikasa itu. Susah nembak dia susah. Helmet protection. Patah-patah dia. Yuk, up yuk.
Patah-patah Mikasa ini. Headshot. Double kill. Fire in the Dia hole. suka nge-frame ya caranya. Headshot. Terus Chain headshot. ah, Mana jo, mana pesumpah. Patah-patah dia. iya. Helmet protection. Kiri ada. Duh, gak kena pulau si juragan ini, bah. Anjing. Elah. Lu mau gacul. Fire in the hole. Headshot. Refleks gue lambat banget. Wih, asis aku 14 biji loh asisku loh. Jago kalian. Helmet protection. Fire in the hole. Gak kena. Oh, Mikasa ngelek kali kau itu. Chain headshot. Wow. Tuh Mikasa tuh Helmet patah-patah depan. protection. Siapa tuh yang kena bacok? Fire in the hole. Suara kena bacok. Headshot. Tuh, di kiri ada, kanan ada. Wih, 18 asis aku, gila. Ngeri kali loh, luar biasa. Red team win. Wih, 18 asis aku paling banyak. Anjing. MVP Assist King. Mana jo, mana pe sumpah. Mana jo, mana pe cinta. Pas patah loh si Mikasa nih loh. Main di mana dia? Ya, Di- yang off dulu ya. Siapa yang minta off itu? Evan. Kakak Brady. Kakak Brady, Lo kenapa off? sudah pedih kali mata aku nih. Oke lah. Kalian nggak pakai doping kah? Pakai doping wah. Aduh. An. Coba An, hidupin An. Dopingmu An. Apanya? Doping apa nih? Webcam. Pakai aqua, botol aqua, siaan mah. Ini aja ya. Orang ungu gitu ya. Botol aqua tuh. Kan? Itu dopingnya itu. Botol aqua dong. Bisa Aquanya aja yang kelihatan. ya habis itu diciduk BNN ya. Mampus dan ciduk BNN dong. Ah, Ya udah, lanjut. Ya, Thank you. Oke, Lanjut. Brady. Lanjut. Otek PDQ. kan, Iqbal you. Opo iki. Mau coba BM nggak kita? Apa RR terus? Kayak mana Dep? Terserah. Boleh sih BM. Yuk, satu tim yuk. Bebas Polos aja ya. apa gimana? Bebas lah. Bebas. Oke, satu tim. Geser Alpha. Kimon ya. Satu tim kita. Oh iya, ganti dulu ini Tito. Pancing pakai apa sih namanya? Look spill ya. Map sejuta umat. Adanya kotok-kotokku, cuman nggak bisa aku pakai loh.
memang susah banget loh, pakai kotak-kotak nih. Waduh, Odessa, ngapain pula kau geser-geser Odessa? Kakak adek lo, boleh lah ya kakak adek ya. Iya, keren. Mereka main pakai laptop ya. Enggak, PC. itu. Ah, PC apa laptop tadi tuh? PC. Wow. Ngeri ya. Termasuk agak berduit loh mereka tuh berarti ya. Free belum nih cheat nggak ya kalau salah ya? Nggak ya? Gimana? Free belum nih cheat nggak ya? Jangan SG kalau di on in mati kita. Kalau dia pakai script, pakai apa sih zombie itu, mati kita rata, yakin aku. Udah deh yuk. Lupa gedein suara aku. Set 94. Oh, di Locksville kah? Bosen RR, main BM kita ya nggak? Mereka tuh kayaknya yang tadi si Steven itu kayaknya kakak beradik emang spesialis duel mereka tuh kayaknya. Iya. Tujuhnya jago ya. Iya. Iya. Okay, let's go. Bagus lah. Headshot. Double kill. Buruan ikan ini. JP, JP. nggak ada di JP. Oh JP. Oh iya. Mission success. Okay, let's go. Wah, pistolnya nggak di on ya? Apa ya? Pistol. Rata loh. Mission success. Gila keluar semua mereka. All right, let's move out. Fire in the hole. Headshot. Senggol dong, tolong kalau WH jangan nanggung bego. Kau yang bego tolol. Kau lihat WH dari mana orang live kayak gini? Dia malahan whisper aku itu. Goblok. Headshot. Masukin aja. Aku spam bom. Orang A. Fire in the hole. Double kill. Dapat. Mission success. Okay, let's go. Si Dep kok. Wah, si Joe ini. JP. Mamam dia pakai gas. Mamam gua pakai gas. Mission success. Okay, let's go. Sepi loh. Pastinya sepi. Fire in the hole. Dari mana sih? Anjir dari mana ya? Oh dari situ. Mission Apalah, success. Digimon bodoh ini. All right, let's move out. Main kita katanya tolol. Fire in the hole.
Blue team win. Untung ngebunuh satu. Heeh. Nonton YouTube aku tolol. Buyan kau nih. Goblok, goblok. Apalah yang Digimon ini? 1PS1 IZ lol om ya. Goblok banget loh. Digimon ini. Bot. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam ya, enam. Jam setengah tiga. Nggak usah war lah ya, Dep ya. Gak usah, ya. Udah Capek, lelah. capek ya. Mm-mm. Mereka war terus lo, gila. Iya? Iya, Parah. kuat bener loh. Kuat bener mereka, gila. Kau ngapain kau spesial di sana? Astaga, spesial. Nanti dibilang orang spion lagi. Jangan FC ya, Maksudnya? kata si Cukong Slebeo. Enggak, nanti takutnya mereka rusuh juga pakai bom gas. Hmm. Apalah ini anak ya. Umur berapa sih itu? Lol om, GM tai. Mau polosan kita? Udah. Yuk, polosan yuk. Polosan. No HG aja. Nggak usah nanti lihat ya mereka ya. Kalau kita udah polos kayak gini nanti pasti ada aja pakai yang aku nggak suka itu loh, bom gas kek, pakai panah kek itu loh. HG boleh. Nggak boleh lah, kalau polos lah, polosin semua. Oke, cuman copot HG aja kalau aku nggak repot. Oh, hari ini FC ya, anjir, baru tahu saya. FC cari itu, Dep. Iya, udah dibeliin hollow. Memang sultan. Oh iya udah. Kemarin dev doang kalau nggak salah ya. Iya. Ini spesial. Udah ya. Alpha robotmu tuh robot berapa tuh? Cepet kayak itu? 100 ya. 100. Oh, robot sejuta umat ya? Mm-mm. Ada nggak aku ya robot kayak gitu ya? Ini gratisan kok ini. Kok aku nggak dapat ya? Apa nama caranya ini? Valentine Sweet Tarantula normal. Oh, aku Valentine Prince Chow 120 darahnya ya. Oh, yang robotnya ya. Nggak dapat, aku nggak dapat kayak kau. Hoki kau dapat itu. Tapi kan polos ya. Hah? Maksudnya darah 100. Kalau ayah kan darah 120. Nah, sepi kan malahan kan? Udahlah yang mau war ikutlah sana, kalau aku enggak. Lagi nggak mood. Enggak. Lagian kalau war itu capek. Mikirnya loh. Bom mission. Iya, kalau bom mission kan mau main kayak gimana, mau kalah, mau menang ya juga. Nggak Ya, beban. iya, nggak beban. Benar Gitu. sekali Anda. Aduh, pakai robot. Jadi main sambil belajar spam bom aja di bom mission mah. Iya, kerjaan aku dari tadi yang kau gitu. lihat ini tadi aneh, yang kau lihat YouTube aku nonton lagi pas live di kosan itu ya. Iya, paling ya belajar spam bom. Benar. Nanti kan pas buat Tapi aku malu kurasa ya, aku live tapi aku buka kayak gitu malu kali ya. Ih, ini orang dia live YouTube cuman masih liatin live orang untuk spam bom, malu kali ya. enggak lah. Kalau iya ketemu sih, nick kalau live BBB, oh iya kick aja ya, kata ntar nyesel. Oh cheat berarti ya. Nah sepi kan? Tau nggak? Iya. Dibuat polo sepi. Apa udah sepi servernya? Coba aku lihat dulu. Coba lihat, nggak rame malam minggu nih lo. Padat nggak? Di lobby sih nggak terlalu rame sih. Coba keluar dari server.
Pasti kau nggak bisa masuk, merah. Oh, merah. Nah kan, merah kan. Malam minggu soalnya. Dikit lagi loh, Dev, itu Chelsea Sofian itu nggak minus loh, 49% ya. Iya, tinggal mau di GB. Iya, dikit lagi dia tuh. Nah, nggak ada orang loh, ya kan? Hmm. Mereka ini kalau kebanyakan mainnya gitu ya, tunggu yang ada play dulu. 55 yuk, coba yuk, geser yuk. Kayak turun yuk. Siapa? Fauzi ya, Fauzi udah masuk grup. Di sini siapa? Tadi yang baru masuk tadi tuh sinilah, join sinilah. Oh, Hideyoshi main Siapa? yang... Oh, main di sana kau Hideyoshi. Main apa kau Hideyoshi? Halo. Ya bang, Bentar, aku ada telepon dari teman. Main sini udah lah. tambah satu lagi bang. Ini BM polosan kok. Boleh pakai dual boleh. Siapa? Fauzi belum masuk grup. Udah. Itu diisi list klannya biar Pauzi Bisa, udah kau udah mau join grup clan kan? Grup WA kan, Pauzi? Kemana nih orang? Lagi main bang. Hah? Lagi war. Enggak, siapa tuh? Yang ngomong siapa sih? Kavi enggak, mabar BM. Bukan bisa. Sepi kan, Dep? iya. Polos sepi. Apa kita buat FT aja kayak tadi ya? Cuman sepi juga ya. Udah room ini loh, jauh sih 23 nih ya. Ini ya publik 1 room dekat BM. Oh, join sana, Pauzi. Kau RM ya? Lock lu Pauzi. Join sana, Dep. Iya ya. Ah, nice. Wah, full. Auto switch-nya matiin. Cuman aku takut lu masuk cheater lo, takut lu. Matiin aja boomnya ya. Jangan kayak gini, gak usah. Polos. K400. Dah. Kita mau 88 apa 55 enaknya? Sudah. Dah 55 aja yuk. 55 88 aja ya. Agak rame ya. Sekalian aku mau belajar ini foto-fotonya. Susah banget loh perasaan aku loh. Bisa nggak kau Dep pakai foto-foto Dep? Aduh, nggak bisa. Cuma OA saya boleh. Susah kan? Mm-mm. SG matiin aja SG ya, nggak usah pakai SG kan. Pistol matiin ya. Abang mau pakai pistol? Boleh. Ada panah soalnya. Iya. Jangan Dep, polos mana boleh pakai panah. Oh iya ya, bolos. Bolos. Boleh. Persiapan aja kalau misalnya ada orang pakai yang aneh-aneh, pakai pusing-pusingnya nggak. Panahku 1, 2, 3, 4, 5, 6 panahku, keren. Tapi nggak semua yang bom. Ada yang flashbang, PP smoke. Iya. Kita pakai ini aja. Ready mereka loh. Cheater nggak ini kilon ini? Bentar ya lagi telepon ya udah lanjut lah telepon lah. Mana ready kita? Boleh.
Mau inspek nah aku males loh kalau main polosernya ini. Mau diinspek. Enak robot ini. Jelek kali. Baretnya kelihatan banget. Jam berapa nih aku udah ngantuk anjir. Iya bang. Saya duluan ya. Udah 3:30 di sini. Serius, Dep? Iyalah. Di sana 2:30 lah. Kan. Ini yuk, last map yuk. Oke. Kalau aku masih lanjut ya. Kalau Dep mau off lah. Udah 3:30 di sana ya. Si Koko ngomong kemarin tadi, kalau nggak salah sampai jam 1 dia bilang war ya. Lanjut dia loh, kuat kali si Koko ini loh. Jangan-jangan minum cap tikus dia kali, Dep ya. Lagi apa dia? On fire ya. On fire. Heeh. Cuman nggak tahu dia pakai APC apa pakai kotok-kotok itu sekarang. APC lah. Mana mungkin. APC pasti ya. Bertanya kita war Fire in the juga. hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Headshot! B point! A. Nice Fire in shot! the hole! Bomb has been Fire in planted. the hole! RB last. Fire in the hole! 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 Halo. All right, let's move out. Pakai cap cukong lagi si Eden Fire in ini. the hole. Astaga. Fire in the hole! Hah? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. RB last. Fire in the hole! Ai. Nak bom dia bah. Mission success. All right, let's move out. Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun bisa gak kena dia. Hoki kali gua anak. Set B rame. Bawah Bomb Arlock. has been planted. Arlock bawahmu. Hidoyoshi. Bawahmu dia. Arlock bawahmu Hidoyoshi, bawahmu Hidoyoshi, bom di A. Bawahmu. Bawahmu. Arlock, nah itu Arlock. Wah. Pakai Udah di robot A, udah di ya. A, udah di A. Defuse. Udah defuse itu. Wah. Bomb defused. Patah-patahkan Mikasa. Iya. Dia patah-patah dia. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak kena dia dong. Fire in the hole! Hit. Fire in the hole! Jelaskan. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu gak kemalesnya loh. Wih, mak ramai. Arlock rame. Fire in the hole! Kayak kemales. Pakai bom gas lah, pakai ini lah, nggak beres. Ya udah dapat pakai Mission panah. failed. Okay, let's go. Pakai FC aja nanti loh, nggak usah post. Fire in the hole! Hati-hati aja. Fire in the hole!
Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Random. Double kill. Fire in the hole! A. Fire in the hole! Bomb has been planted. Nice shot. Triple kill. Di JK. JP, DRB. Salah JK pula. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Side hit, side hit, side hit. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Wah, di balik tank dia lah, nggak lihat aku. Orang B ini. Awas dari RB, enggak ada RB-nya. Side B, di side B, side B. Stick together! Patah-patah Mikasa nih, lihat. Bomb has been planted. Apa lah orang susah ngekill dia. Okay, let's go. Cover ya kak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lempar bom kemana? A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ntar ada di pom. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Headshot. in the hole! Mati di RB. Chain headshot. Bomb has been Ah, nembak apa aku? JK. Ah, nembak apa aku? Mid. Luar. Ya, luar apa mid? Nice. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomnya di mana sih? Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Oh, sakitnya. Ah, set B. Alah. Mission fail. All right, let's move out. B point! Go! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Jing. Aduh. Fire in the Bang hole! Dep. Ada smoke ke Bang Dep? Ada. Mungkin dah Bang Dep. Kasih reda. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gua Kenapa, Bre? kemana lah aku bom ini? Plan A ya, plan A. Iya. Headshot. Bomb has been planted. Hit lu darahku lu.
Kang RB. Kang RB. Fire in the hole! Bye. Double kill. Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. B point! Fire Oh, in the hole! aduh hampir kami meledak. Fire in the hole! 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 Tangga itu banyak ya bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Datang. Ada di situ, ya ampun, nggak lihat aku. Ya ampun, di atas. Di set A satunya. Udah mati gitu semua. Red team win. Bang duluan ya. Lanjut, Semua. lanjut, lanjut. Siapa yang bom gas tadi ya? Ya ganti akun dulu ya, gak enak nggak pakai kice. Pakai bom gas pula deh lo, kurang ajar itu. Dipikir aku nggak ada apa? Ya tunggu ya, tunggu ya. Yuk, yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Hah, pegel aku. Hujan pula loh. Makasih. Makasih, makasih. School baret berapa hari itu? Siapa pakai school baret? Bang, aku off dulu ya bang. Nggak boleh loh pakai school black baret itu loh, Ji. Itu kan nggak polos itu loh. Kalau mau menurut aturan ya. Bang, Woi, siapa tuh? Kavio, aku off dulu ya bang. Oh ya udah, lanjut. Makasih ya, udah login ya. Besok lagi login ya. Tapi besok login langsung DS gitu loh. Enggak, itu kan nambah damage loh. Aku ada tuh loh. School Black Beret itu nambah damage, moving speed. Ah, itu nggak boleh. Ya slot kanan ya. Mana yang kau? Super Ribbon. Ready yuk. Udah jam 3 loh. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. B point! Affirmative. Enemy spotted. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. A point! Wah, nggak mati loh.
Di B. Gak mati dia. Bomb has RB been 1, planted. RB. Di atasmu 1 tuh. Bawah kanan mau ada 1. JK 1. Tadi ada ngintip, Pak, salah. Itu. Mission fail. B-nya kerasin loh. All right, let's move out. B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. A. Fire in the hole. Orang A rame nih. Chain headshot. Kemana dia? A point. Di mana? Di B ya? B. B point. B point. B point. Fire in the hole. Udah hit itu ya. Fire in the hole. Triple kill. Darah 4 lo ayah lo. Ya. Triple Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bang Fauzi, Fire in the hole. Bang. Eden, Apa? Ayo, war. Dijawab apa tuh? Fire in the Lagi hole. pakai api yang di tampang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Diam. Lagi api yang di tampang, Bang. Astaga. B point. Headshot. Udah. Sakitnya rage kan. Kalau mau skip apa mau ikut dijawab, kalau di chat kalian tuh jangan diem. Gua nggak ada, kan lagi di clan depan ini. Nah, ya udah lagi lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Semangat banget kalian, Wow. Iya kok lagi seru ya. Aku nggak sanggup aku. Menang terus. Masa? Menangis. Menangis. Menang terus ya. Udah tahu menangis ngapa masih wow? Enggak menang. Di A Mikasa. Di A. A point. Tembak apa Bomb RC has ini? been planted. All right, let's move out. Go, go, go. Ya ampun si RC. Fire in the hole. Tembak apa ya coba? Fire in the Headshot. hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. B point. Affirmative. B point. Orang B rame nih. Chain headshot. Chain killer. Nice shot.
Wah, bisa aku loh. Bomb has been planted. Malam Pak, malam Alright, Satria. let's move Yang out. mana Carmu? Jangan lupa subscribe ya. Fire in the hole! Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! 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 Headshot! Ada dia di situ. Fire in the hole! Wah, ampun di JK rame. Fire in the hole! Iya, ada. Fire in the hole! Nice. Mission success! Okay, let's go. A point! Duluan dia dong A nembak. point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bantu A lo kosong. A kosong, gak ada orang jaga. Sedikit. Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! A udah A masuk satu. point! Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb defused. Kejauhan si Mikasa bokongnya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wah, ini anak. I'm in position. Fire in the hole! Fire in the A hole! bantu. Rame kali di B yang jaga. Fire in the hole!
Bomb has been planted. A. RB ada. RB mati dia. RB 1. RB JK apa RB ya? DRB. Fire in the hole. Fire in the hole! Belum. Ini anak. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. B point! B point! Affirmative. B point! Fire Affirmative. in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Go! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! B. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A. Headshot. Fire in the hole. A point! A. A point! Chain headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. B point! B point! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Orang B rame. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang B udah masuk. JP. JK. B point! Udah mati semua.
Bodohnya wong itu, astaga, bodoh banget. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole. B point! Fire in the hole! B fire in the hole! B point! Wah, bisa bokong dari mid dong aku, astaga. Gila. Bomb has been planted. Nice shot. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! A Fire in the point! hole. Affirmative. B point! Fire in the hole! B point! B. Wah, Fire in kena the hole! kepala aku. Affirmative. Fire in the hole! A. Fire in the hole! Fire in the hole. Nice shot. Nice shot. B, oi, Mikasa. B. Bomb has been planted. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire
Blue team, win. Cita mantap. Dek Nirwana. Ya, ngantuknya aku. Halo ya, Siapa tuh? Fauzi. Pozi. Iya ya. Dari tadi kok nggak DS? Aduh, capek aku. DS ya. Cuman handsetnya. Kau main warnet kah? Iya. Kau speaker di warnetmu? Dia cuma berdua. Loh, begadang? Iya. Mau join nggak sini cepat? Aduh, Ini lagi login nih. ngantuknya aku ya. Ngantuk ya. Ngantuk aku. Almond ini siapa Almond? Udah kah? Ini lagi login ya. OTW. Join. Makasih yo yang nonton, jangan lupa di subscribe. Share. Gas tuh. Bot kick. Geser kau. Siaan nggak DS kah? Emang ada ya? Oh, enggak kayaknya tuh. Berdua doang kita, astaga, naga. Kemana Siaan ini? Ya udah deh, kita yuk. Makasih ya yang udah subscribe ya. Ngantuk mode on. Capek mode on, pegel mode on, semuanya mode on. Okay, let's go. Fire in the hole! Siapa lagi bola? Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Fire in the hole!
hoki kali ini anak. Bom di B ya. Udah jaga bokong aja kau. Bomb has been Ada tuh planted. Dede. Ada Dede. Astaga. Nice. Mantap Kak Mi Naila. Mana Naila? Mission Jangan lupa di subscribe ya Naila ya. Okay, let's go. Yang mana Naila? Fire in the hole! Ada di King Naila. Oke. Fire in the hole! 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 Wah ada di situ dia bah. Bisanya dia bokong banten ini. B point! Ngecit kah dia nih? Tapi mati. Bisa-bisanya lo di situ dia lo. Lo udah All capek right, ya. let's move out. Nggak kira Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! anjing. Headshot. Chain headshot. Mission success. Bisa-bisanya nyangkut di tembok tadi. Fire in the hole! Siapa yang hit ya? Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ai. Di atas. Tahan aja situ, ada bokong. Chain headshot. Triple kill. Nice. Shotnya kedengeran banget. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Fire in Headshot. the hole! B point! Fire in the hole! Itu makanya Wah, jangan. Gak kelihatan apa lu. JP nggak masuk JP-nya loh. tinggal aja towernya. B point! Nggak ada kena siaan. Lu JP itu an. Bomb has been planted. Dedean. Nah dia. Astaga gak kena aneh. Lu malah reload dia. Ya. Puterin lah, oi. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Need backup! Fire in the hole! Fire in the
Wah ampun, Dede dia nggak lihat aku. Dede Bomb satu, has been Dede las. Dede. Di balik tong itu, di kirimu. Oh pas. Oh di atas dia naik. Iya. Aduh, di situ tadi ayam mati di kirimu di tong kiri itu sialan. Mission success. All right, let's move out. Maju wae. Fire in the hole! 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 Bomb has been planted. Aduh, bokong ya. Fire in the hole! Wah, darahku hit. Ibe tuh, stepnya. Fire in the hole! Curang pula dia loh. Nggak bisa di defuse kayak gitu. Iya. Bomb Dapat pula exploded. dia. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Go! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ampun, bisa Fire nggak in the kena. hole! Sector clear! B point! Bomb has been planted. Wih, Dede rame. Dia si Pro Merapi nih. Bom di mana? Orang di mana? Bom is planted. Bomb defused. Bom defuse. Orang di mana? Dia di mana? Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Headshot. B point! Chain headshot. Fire in the hole! Bisa-bisanya ayam Fire in the ngebom. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana dia semua? Tidur. Musuhnya tidur. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb exploded. All right, let's move out. Go! Fire in the hole! 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 A point! A point! Orang atas bisa-bisanya aku dibokong anjir. Fire in the hole! Ampun.
Di mana itu? BC. Apa tuh? Kena. Ah, kena. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dapat Fire in the hole! 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 di base semua mereka itu. Iya ya, kalau di Sandrum tuh Fire in the hole! Hampir kok nggak dapet kan. mau dibom air. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Double kill. Triple kill. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Double kill. Bisa aja bisa pala loh. Kalah di ayamnya. Mission fail. Okay, let's go. Go! 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 Point! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Need backup! Fire in the hole! Triple kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Pokoknya tuh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Wah ampun, air banting oke tadi. Aduh. Itu cuma satu loh. Coba lah kau. Maju. Nah, Mission success. Okay, let's go. Soal pula dia, nggak ada yang lihat base gua kah? Song. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! base ini. Fire in the hole! Aduh, di bar atas ya. B point! Di bawah tuh, di mid. Nah, Maski lah udah enak ada JP itu. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! 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 Arena. Asli mereka dua tuh nggak WH loh, tadi yang ketemu di merah tadi kan, sama ciuman mereka. Bomb has been planted. Bom di mana? Si Cece ini di mana? Kolonel lo pangkatnya lo. bar atas sih. Tuh. Depius. Ih, bawa senjata terus nih anak. Astaga. Bomb defused. Blue team win. Hampir lo dia lo. Dadah aja nih pagi-pagi. Si Cece nih ya, ampun. Bisa kayak gitu mainnya tadi le, bawa senjata terus lo. Gak ada megang pisau. Gila. Pegang lo RM, mau ke WC ya. Iya ya. Megang senjata terus. Gila tuh orang. Jago ini jago. Udah pegel apa tangannya.
ngantuk dan capek. Pe. Gila. Siapa tuh Aan? Halo bang. Tadi Kok ada kamu- telepon sama temen. Gila ngantuk kali aku loh. Kan udah play belum? Gila 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok 9 orang ini? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok 9 orang yang war? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. Buset Bisa ya? Iya, ada yang enggak kali atau enggak 54, enggak tahu juga deh ya. Kayaknya sih 8 deh. Iya kan? Coba Yuk. lihat dulu nih. Aku nyasar nih ya di sebelah. Dasar apanya? Oh nih dia udah pindah. Itu gagal kali balanku loh. Server 7, room 8. Server 7, room 8, server 7, room 8. 8 ini mereka. 8. 8 itu. Berarti ada yang AFK 1 dong. Iya, ada yang AFK 1. Siapa nih? Shouting. Ini mayor 3-nya slot. Ready kita? Yuk. Headgear bisa biar ku beli polos. Siapa yang pakai hacker emangnya? Enggak no. Cooler nanya. Cooler mana cooler? Letpol Terus si ini minta slot. Oh, itu dia. Baret hacker ini loh baretnya. Siapa Barat Headgear? Tadi. Emang enak bangaan main BM pakai APC. Enak lah. Sebenarnya sih enak-enak aja sih. Cuman kan sambil belajar spam bom, jadi aimnya ya Yuk. ya gitu dah. Soalnya kan titelnya cuma WR4 doang ini. Aku tadi main BM, headsetku ku taruh di leher loh. Bengal kuping loh. Apa sih bengal tuh artinya? Capek. Iya apa sih? Begah kayak Go! Fire in the hole! gimana sih? Fire in the hole! 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 Wah ampun. Di set A. Anjir bisa kena. Bisa nggak kena aku lo. Waduh ngantuk kali berarti lo. Pasang lagi aku. B point! Aduh, Jablay. ada yang cover ya pada jalan. Pada di B itu bang. Orang di B semua. Iya. Kan aku orang-orang bom di A. Bomb has been planted. Point. Radio. A point! A point! A point! A point! A point! Aneh-aneh loh tim ini. Iya. Mission Demi 1 kill itu loh Pakai kadang WP impulse. lah, Oke, mau di-kick go. kayak mana terus. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Blur nice. Aduh, sakit kali. Oh, itu pakai bom ini si R4 ini. RI. B point! Bom gas ya. Bomb has been planted. Iya, snow bom. Oh, kan. Bisa
Susah bener kayaknya dikasih tahu. Si Grizzly ini. Main gampang. Mana dia di mana? Fire in the hole! Orang dia mana? Dia di mana si Grizzly? Udah Maya gitu dia makanya lo. Gak pakai headset Udah ya, gitu Nak? dia- Oh. Dia nyari apa gitu. Enggak, seenggaknya kalau main minimap kan kelihatan ya. Pasang plan B. Nembak pun gak kena. Habis golnya. Bomb exploded. Ngelawak. Ngelawak. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, gak kena Fire in the dong. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong. Badanin aja. B-nya maju tuh bang. Di tol aja di tol. Ada nih. B point! Lu jaga situ aja kak. Affirmative. Bomb has been planted. Aman udah di lock semua. Kejablay dia. Oke, kejar deh, capek. Ya singa tuh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ulur ada satu ya. Kaget ah. B point! Bomb has been planted. Double kill. Triple kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb defused. Ya ampun. Gak pakai headset aku. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Ngasih B taruh di point! leher. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Double kill. B point! Di apa namanya nih? Apa Orang sih B atau kalau A? ya? A di apa? Triple kill. Apa yang ngomongnya itu ya? Mission Sampai di ada di success. Jablay itu yang mau ke arah B itu loh. Okay, let's go. Sule Iya, itu kalau yang Jablay. di Sule itu yang di ini, JK itu yang Oh, Sule. 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 Tadi di Sule. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, habis pula dualku. Bisa
set ada itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, sorry. Yang si Grizzly ini. Tapi habis dualnya nggak mati-mati, darah 115. Oh, nembak apa dia coba? Oh, Buat kali ya. Kemana dia? Dia bingung. Mati rebung. Nggak bunuh, ngekill pula dia loh. Ini nih, hoki setahun dipakai. Megang senjata terus. Oh. Wow, Gila. ini hoki setahun kepake nih ya. Baru pisau sekali tuh tadi. Ih, Hoki setahun kepake. Hoki setahun itu ya. Gila. Mission success. Rata sama dia dong. Nggak ada pegang-pegang pisau loh. Asu. Pegang senjata terus kerjanya. iya. Aduh, ngakak aing. Fire in the hole! 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 Di bawah A itu. Di tengah A bawah B tuh. point! Fire in the hole! Aduh, nggak kena. Fire in the hole! Has been planted. B. Musuhnya Ular ada. aduh. Ular ada. Fire in the Jabla itu hole! semua. Go! Fire in the hole! Hoki lo Grizzly ini. Iya. Mati dia kali ini, nggak hoki lagi dia. Enggak 2 kali. Cukup. Enggak 2 kali. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak kena lo, belok apa bang? Astaga, mati semua. Bomb has been planted. Ya ampun, di set A tuh. A-nya nggak ada. A-nya. Bomb defused. Wah, kena keroyok kamu. Mission fail. Okay, let's go. Untung rata itu di situ. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Wah, Fire in the ampun. hole! Pas pula. Generator B. Generator B ada. Follow me. B point! Bomb has been planted. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah play rame. Di bawah.
Gua di bawah. Fire in the hole! Di bawah dia. Fire in the hole! Oh, Blizzy kemana kalau Fire in the nembak? hole! Nggak kena. Ah. Tadi hoki dia itu. Gun kayak gitu nggak kena dia nih. Bomb exploded. Aduh. Mission Parah, kan? success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! B point! B point! Fire in the hole. Fire in the hole! Eight point! Ada tuh di depan, di sana. Masih ada tuh kayaknya ya. Fire in the hole! Bawah. Fire in the Double hole! kill. Headshot. 8 point! Wah, ampun di situ dia. Aduh. Aduh, masih ada bom. Oh, ini dia. Bisa-bisanya dia di Mau situ. menang susah banget. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! 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 Double kill. Triple kill. Pasang aja ya. Bang. Bomb has been planted. Aduh, masang B di lagi. plan ya. Fire in the hole! B point! Wah, hindar aku bah. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tank ya. Di bawah deh, mid bawah. Lari dia biar gak mati. Bomb exploded. Takut mati dia ya, kurang ajar. Heeh. Takut mati dia. Toilet dulu. Capek aku. Wih. Puas aku main BM, main RR hari ini. Anjir. Bosan udah. Mau RR ya. Nggak boleh lo baretmu itu lo. Spesial. Nama di match itu. Kau lihat coba inventory. Kau lihat apa nambahnya coba. Nama di match itu. Iya. Id sama itu. Cuman dia kalau pakai AWP, wow cepat kali itu. Pampung. Tambah quick change kan. Pampung. Iya. Udah enak. Jadi 75% ini. Makanya Aku inilah, aku AFK bentar aku ya. Nggak tahan lagi aku. Ngurusi pinggang 2 ya. Bentar doang. Iya ya.